Maragula problema ngayon ring may kitlibong pamilya amanok-nangan king Howell Barangay Pandan, Angeles City. Uling Mila Cola, supply ning danom. Pinutot niya kasi ng Prime Water Angeles City Water District ing linyang ning danom, kaya rirang ato kaldeng marakala illegal connection na gagamit substandard water pipes, ay na naman piwan dyan ning mesabing water utility provider. Ngayon po may utang kami kay Prime Water, ing karelang main line at yung po outside Howville. Ela po kano pwedeng makapamye connection kay Kilub Howville uling private property ya po ing Howville. Ing milyari po ata retang paka-metered legal karila po makokone. Agpangking Chief ng Sanitation Division ng Angeles City LGU ay Alvin Dingal, may daw lang investigasyon na resulta kay pangadiskubrira ng illegal water pipe connections. Kaya rirang mesa kita siya at pikan diarrhea, ring mapilang residente kay Howville. Data pong panga-connect da po retang dugtong-dugtong tubo. Atin pong makatali na ang goma. At atin kaya pa pong ikit makatali niya ang pasan. Na at yung makababad niya man po kitang danom na marinak. May ang kutang ko kay Prime Water. Sir, ini pang makababad yung danom in tubo. Atin yung possible na makontaminate in running water. Maragul po yung posibilidad na makontaminate niya po yung danom. Lalo na po, pachem, sinabi ng Sir Lodi, lalo na pachemic brownout. Mawala po yung supply ng danom. Netong pa po, pachemic low pressure po yung danom. May kasanksyon po kani, sipsipane po ng pipeline. Manibat naman inyang may patluding ninyo, may kisabi ang Angeles LGU, panimuna ng Mayor Carmelo Lazatin Jr. Kim Prime Water, ang magrasyon lang danom king lugal, manibat 7 AM hanggang 10 AM aldo-aldo. Makanyan muna man ng Bureau of Fire Protection o BFP as sumawap king pamamaya supply balang alas 4 ninggad panapon. Magdakin naman 2,000 bottles ng drinking water i Mayor Lazatin balang kadwang aldo. Magbalaw simpa magrasyon danom magat alila may papalitan ding luma at substandard water pipes. Samantala, may sabi niya kanong i-Mayor Lazatin natin opisyal na ng Prime Water Angeles City ngayon Lunes, February 26, bang di ng solusyon ing problema. Ako, ingki kayong talasuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalit.